I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu GTA 5. Ovo je 6. epizoda i nadam se da će nam se svidjeti svaka epizoda koju prelazimo. Idemo sad na novu misiju. Klipovi GTA 5 bit će vam otprilike 10 do 15 minuta, ako bude nešto kraće snimamo 2 epizode naravno. Tu imamo nekog baju, ok. Šta kaže baja? Vozi neku nabrijanu micu, a? Opa! Crazy motherfucker! Bacite follow, lajkajte video, ostavite komentar, zapratite me na Kiku, tamo bacite follow, tamo su isto streamovi every day. Idemo najjače do sad. Funny motherfucker, get into the car. Go to the race. Pa neću se valjda trkat s ovim autom, brate. Joj, brate, pa idem s ovim autom. Ovo ima Supru, šta je ovo? Okej. Pa nisu oni toliko brži od mene, brate, ali idu. Okej. Ajoj. Treba biti đubre i bezobrazan, brate, a ono, ja njih stignem. Stiću ja vas, brate. Ok, jedan manje. Igramo prljavo i bezobrazno. Ok. Prljavo i bezobrazno. Samo gas naprijed, dobro. Ok. Moram početi naprijavati svoje aute. Morat ću ga naprijat, brate, ono da bude do jaja. Lap 2, idemo u drugi krug. Nije loš, nije loš. Tu sam se prošlo već slupao, tu sam se već zagubio. Dobro. Ovo je dobra epizoda, ovo mi se sviđa, brate, kad imamo trkice ovako. Sad se ne smijemo sjebat jer su nam za petama. Kako je zapravo fino ide ovaj auto, još kad ga malo nabuđam, motor, bumpere stavim, ovo ono, bit će top. Kako? Baja, vozi! Šta je? Stani. Continue. Ok, shift work. Ovaj zadnji mi se auto dopada. Pazi, ne mogu mu ukrast auto. What the fuck? Dobro, idemo se malo provoziti po gradu. Ovo je kratka epizodica, evo 4,5 minute traje, tako da možemo nešto još napraviti. Op, got lucky time. Didi, alo kurvo, dolazi unutra, pičke ti materina. Ajde. Jesi kuja, brate, prljava, pička ti materna. Go to the tow truck, idemo po kamion. Kuja ulazi unutra, a mi idemo.
burger shot. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, Dobro. baby. I know that wound ain't healed. Ista lokacija. That's our truck. You know the drill. Ista lokacija, isti kamion, idemo. Moramo zaraditi neku kintu, brate, da možemo nabuđeti svoja kola. Imamo 17.800. Kujo. Šuć, kujo. Sad ću voziti sa dugačkim svjetlima cijelo vrijeme, nek nam blicaju, kurve. Imamo 1 kilometar, to jest 1 milju. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. and Dobro. a Lucky Plucker and Little Soul. Can you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you do. Okej. One, I can't drive. What you know, And two, mršu pičku, materan. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out. Raga. That bitch is A sad idemo u kontra trakicu. That we can't agree on. And I Tu got ćemo proći. qualifications, honey. Tu ćemo proći. You do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Dobar biznis imamo. Remember Davis High? You didn't Sve što, learn shit nemam naviku pričat dok ona priča. Kulturan sam, dečko. Op, 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 op. Batonga. Koja kola vozi malo? Ovoga. Ajde, to truck is back, line up directly to the hull. Okej, ovog. We're on, boo. Let's move it out. A njega vozimo nazad. Ovaj nam je pravio probleme, izgleda po gradu, pa sad... Dobro, ti ideš, brate. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest Ovim dollar, tempom and they ain't će nam many of trebat those around. An honest dollar brat that I bratu seen godinu you. dana da pređemo Man, JB GTA need to get 5. his head straight. JB's going through a Ali to je dobro za nas. To je dobro za nas, za rast kanala, da vi očekujete nove epizode svaki dan. I to će biti top. Ostavimo kola i idemo dalje. Okej, dobro, alo, mrci. I'm here, ain't I? I've been covering that brother I'm for here. 20 years. Don't fuck with me. Okej. Sad skrenit, polomit ću te. Sada me neko sjebe da izađem iz misije, brate, ubio bi ga. Ubio bi ga. Ne vozim ja auto za džabe, brate. To je meni čista lova, čista zarada, okej, ti mali pripazi. Okej, otvori mi kapiju. A ovaj me frajer udara i jebat ću mu u kevu. Okej. Okej. Ajde. Baš ga moram u rikver zaterat, a? Dosta jebote. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Aj mrškujo. Mrš. Yeah! To bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo i da jedva čekate iduću, zato što morate baciti jedan lajkić. Morate se pretplatiti na kanal, morate dolaziti na live-ove svako veče od 8-9 sati pa nadalje. I
To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videoklipu i ne zaboravim me zapratiti na Instagramu TOMBAA98. Puz!